n'amakuru arimo gucaracara mu binyamakuru byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari kuri tariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 2025. Imyiteguro imaze iminsi iri gukorwa n'amakipe agiye atandukanye ni Rwanda Premier League barimo gukina umukino rero ugomba guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse na Police FC. Ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko igomba gukora ibishoboka byose igatsinda uyu mukino ikaza kwisubiza ikuzo. Ni umukino wasubitswe rero aho wagombaga gukinwa mu cyumweru gishize, ariko urabyibuka neza ko ikipe ya Rayon Sport yari yerekeje hano muri Tanzania aho yagombaga kujya kwishyura Singida Black Star muri Confederation Cup. Urabyibuka neza ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ikipe ya Rayon Sport yatsindiwe iwayo igitego kimwe ku busa. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yagombaga kuba yerekeza no muri Tanzania ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 mu mukino wo kwishyura muri CAF Confederation Cup. Hanyuma nabyibuka ko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego 2 ku gitego kimwe cy'ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi rero byatumye uyu mukino wagombaga guhuza ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport utaba. Hanyuma rero ukaba ugomba kuba kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Wamaze rero kuba uba kuri Kigali Pele Stadium. Hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe igitego kimwe ku busa. No mukino rero byagaragaye ko ikipe ya Police FC yarushije ikipe ya Rayon Sport ku rwego rwo hejuru, kuko ikipe ya Police FC yahushije ibitego birenga 5 aho yashotaga amapoto cyangwa se n'imipira uyu munyezamu Pavel Nzira w'ikipe ya Rayon Sport akayikuramo. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport nk'uko byagaragaye n'umupira umwe wonyine yabashije kuba itera mu izamu. Icyo gihe hari ku munota wa 29 w'igice cya mbere, ubwo uyu Kitoga yaje kuba agerageza gushota mu izamu ry'ikipe ya Police FC. Hanyuma umunyezamu aza kugira gutya rwose w'ikipe ya Police FC awukuramo. Ngiyo ishoti imwe rukumbi ikipe ya Rayon Sport yabashije gutera mu izamu ry'ikipe ya Police. Uyu Patience rero umupira yaje kuba awukuramo. Hanyuma rero abakinnyi babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport nabangaba tugiye kuba tugarukaho, ariko mu izamu harimo Pavel Nzira wari wambaye nimero 33. Hanyuma Yusu wari wambaye nimero 29. N'abasimbura nabo turaza kuba tubagarukaho ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe rero ya Police FC mu izamu harimo Patience wari wambaye nimero 18. Hanyuma umukinnyi wa kabiri wari wambaye nimero 6 ni Christian, umukinnyi wa gatatu wari wambaye nimero 26 ni Dieudonné. N'abasimbura nabo turaza kuba tubagaruka ku ruhande rw'ikipe ya Police FC babashije kuba babanza mu kibuga, hanyuma bakabasha guhesha ikipe ya Police FC igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Ni Butterfly Media TV ikugezaho amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma ngusaba gukora subscribe na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ngewe rero wumva muri aka kanya arimo Sanyeri ntatinze ikiriho muri uyu mukino wahuje ikipe ya Police FC ndetse na Rayon Sport muri Rwanda Premier League. Nuko ku munota wa gatatu wonyine, umunota wa gatatu umukinnyi wa Police FC yahushije igitego aho yashose umupira ukubita poto cyangwa se ugonga poto. Hanyuma ikipe ya Police FC iza kubura igitego muri ubwo buryo. Nibwo buryo yari yagerageje kuba ifungura amazamu. Nawe unyumvire ku munota wa gatatu w'igice cya mbere. Ibi ngibi rero byaje kuba bikomeza, ariko binagaragara ko amakipe yombi yarimo asa n'agenda yigana gake gake. Hanyuma rero ikipe ya Police FC ku munota wa 13 uyu Rage yazamukanye umupira awuteye abakinnyi ba Rayon Sport bawushyira muri koruneri. Hanyuma rero iyi koruneri ni uyu mugabo n'ubundi Rage waje kuba
ayitera ariko nta gitego cyaje kuba kivamo. Nabyo bishatse kugaragaza ko ikipe ya Police FC yari ibonye ubundi buryo bwa kabiri yagombaga kubonamo igitego. Hanyuma rero ku munota wa 20 ikipe ya Police FC n'ubundi yabonye koroneri. Urumva ko bwa buryo bwa gatatu bwo kubonamo ikindi gitego cya gatatu, ayo ni amahirwe. Hanyuma rero ku munota wa 21 ushira ku munota wa 22 rwose ikipe ya Police FC yatsinze igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Ni igitego cyaturutse hagati y'abakinnyi b'ikipe ya Police FC. Hanyuma rero aba bakinnyi b'ikipe ya Police FC ni Nsabimana Eric cyangwa se aka Zidane, aho yahanahanye umupira na Rage. Ni ku ikosa ryakozwe na Pavel Nzira, umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport, aho yakuyemo umupira awuteye ibipfunsi. Hanyuma rero nta kindi uyu nguyu Zidane yakoze, yaje kugira gutya rwose ahita ashiramo igitego akoresheje umutwe. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Police FC kiba kiranyoye. Ikipe ya Police FC ihita ifungura amazamu muri ubwo buryo. Hanyuma ikipe ya Rayon Sport isigara ifite ubusa. Hanyuma rero ku munota wa 29 w'igice cya mbere Rayon Sport yashatse gushiramo igitego, aho yashose aho uyu mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Nikitoga yashose umupira mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma umunyezamu awukuramo, Patience yawukuyemo awushira hanze. Hanyuma rero ku munota wa 32 ikipe ya Police FC n'ubundi yateye umupira bawutera poto. Urumva ko nacyo cyari igitego. Hanyuma rero ku munota wa 45 habayeho gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu witwa Yves Habimana asimburwa na Azize Basane. Igice cya mbere cyaje kurangira rero ikipe ya Police FC ifite igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Binagaragara ko rwose ikipe ya Police FC yarushije ikipe ya Rayon Sport, aho rero ikipe ya Police FC yagerageje gutera amashoti agera muri 5 yerekeza mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munyezamu Pavel Nzira w'ikipe ya Rayon Sport yari yagowe gukuramo imipira ndetse bakanashota poto. Hanyuma rero akaba ari umupira umwe rukumbi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bateye mu izamu ry'ikipe ya Police FC. N'umupira warutewe na Kitoga Tony, hanyuma umunyezamu Patience awukuramo. Kugeza ubu ngubu rero abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yifashisha muri uyu mukino wayihuje na Police FC kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Mu izamu harimo Nzira Pavel wari wambaye nimero 33. Hanyuma Yusu wari wambaye nimero 29. Hanyuma hakaza Tambwe Gloire wari wambaye nimero 26. Rushema wari wambaye nimero 25. Kitoga wari wambaye nimero 24 wagerageje no gutera mu izamu rwose ariko biza kuba iby'ubusa. Hanyuma Musore wari wambaye nimero 23. Seifu wari wambaye nimero 21. Hanyuma Yves wari wambaye nimero 11. Abedi wari wambaye nimero 10. Hanyuma Richard wari wambaye nimero 6 na Emmanuel wari wambaye nimero 5. Mu basimbura ni Fisto, Mugisha, Serumogo, Harerimana, Azizi, Jesus, Fabrice, Pascal. Uranabyibuka neza ko ku munota wa 45 twakubwiye ko Yves Habimana yavuyemo asimburwa n'uyu nguyu Azize Basane. Hanyuma rero ku ruhande rw'ikipe ya Police FC Patience niwe wari mu izamu yambaye nimero 18. Hanyuma Christian wari wambaye nimero 6. Diedone wari wambaye nimero 26. Yukubu wari wambaye nimero 4. 27 ni Nsabimana wari wambaye 5 ni Musanga. Wari wambaye nimero 8 ni Leonari. Hanyuma wari wambaye nimero 21 ni Kwitonda. Nimero 7 ni Kirongozi. Nimero 14 wari wambaye nimero 14 ni Rage. Wari wambaye nimero 12 ni Okwi. Mu basimbura ni Onezime, Chimezi, Frodouard, Simeo, Olivier, Erijahi, Muhajiri na Mosi.
reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibi biganiro byacu. Ni ibiganiro byari biri kugaruka ku mukino wahuje ikipe ya Police FC n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino wasubitswe biturutse ku mukino ikipe ya Rayon Sport yagombaga kuba yerekeza hano mu gihugu cya Tanzania ijya kwishyura ikipe ya Singida Black Star aho yayitsinze ibitego 2-1. Iyi mikino rero akaba ari imikino ya Rwanda Premier League. Ni umukino wabaye kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 urangiye ikipe ya Police FC ifite igitego kimwe ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport. Bye bye.